Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Di ka mang pardaya, tapno na sayat latta ti panagkakaruba. Tampok ditoy, programa tayo. Kastalatibyan! Bakay, kada ka di pa ilako tabangos. Adupay, pasitigim matang ita. Idagasan tagayam ka na o ninanausang. Ipagbaga na pa idi kalman. Ay nalakay, apay nga idagasam tayo dyan bakit? Kat saan na nagbaybayad? Kung nagmano nakabayad ang. Ay tunggal mapan ko singiran, agong unget. Saan pa'y ang makasarita na imbag? Saanan? Saan tan apautangan? Ay, ang mga nor-orayin na ta. Bayam nga guray. Manuti utang nan kadata. Iso alabsantan dya balayda. Lakay, limabas ka din da Ilbay. Saan mo sabot na nasiputan na limabas da? Saan pa'y matalimabas tayo tricycle da? Awan si daan ta. Iso anas ka nasiputam. Aday gatang mo aya. Iso nga ro da mangalat akadakwada ta utangan ta. Utang manain. Adun samatan ti utang mo kadakwada. Bayadak mat. Pagalami ti pagbayad mo nga. Ay, nagadong ambong. Kitam na ita lumabas at tricycle. Isudan sa daytan. Ay, isudan nagpaisaw. Nanay. Apay nga ita nagdirdiritso damot tayo. Ay, Ilbay! Ay, umutang nga kitila ako mabangaos! Para! Ay! Partakap pa, ilakay. Nakalabas taon. Pinartakak lang nga ro din iti kastore. Ay, ang parparang agpukpukaw. Gumurakin ka na itan. Ay, uray. Kasanumat ngamin. Manun ti utang na kanya. Ang di mo't lagbayadan. Ay, malugi tamat ano kas jay. Ay, salbag na kita nga agasawa. Apay nga, asaan da nagsardang. Mimbagak matenken ka. Asaan da ka na kayat apautangan. Di mo ayan adlaw. Pinartakan da. Hindi nakabatog da dito'y balay. Makita na day ta babae. Di ka nga may nagbaybayad. Agtal na ka man dita. Tano marurudak. Amano niya ti aramidkan ka. Awan nga rod si daan ta. Ay, kat mapankalata na gugot iti kamote. Di talikodan ti balay Ay, makauma mo ti kastasin si daan. Kat kastala ti biyag bakit? Ano sanda da? No kumangamen, ta di natalinabsan day nga Ilbay. Di nakautang ako maiti si daan ta. Ay, soron count. Ay, nagpudot lakit din ayat ti umay agogot dito ilikod ti balay ti kamote. Nanausang! Nay, asilo itay day tuyan. Ay, natyang aramidin niyo, dito likod ti balayaw. Ay, si kamot gayam day ta, marikaon. Agog-ugotak man iti si daan may. Taamaw, di narami day jay nga Ilbay. Ni Elvey, jay kalaban ka? Kalaban mo, ayan ni Ilbay. Idi pa'y babalasang kami, nana. Kalaban kong dayya babae. Kasano ko ba nagbalin a kalaban mo? Tiyo gayam amo ti puon kan gapuna. No apay nga agkalaban kami, nanausang. Awan ti amaw, jak na damdamag apulos. Ala, denggan nyo, nana. Boyfriend ko idi ni Elmer. Jay asawa na. Kat, apay nga isuda tinagasawa. Inagaw na gayam. Ginargari na. Best friend ko iday day nga Elvey. Jak impagarop, akras na ni Elmer a boyfriend ko. Kat, anya nga'y tinapasamak. Agad adalak iday ijay ilay. Nadamag kulaangan, adwadan. Masikog ka nun. Iso anas kan nga kasardan. Kastagayam ti pakasaritaan niyaw. Iso nga gaita. Agsaksakit tinakam ko iti dayjay a babae. Aga-agaw iti boyfriend. Timot basol na kanyak. Di na kami indagasan iti bangaws asidaan may. Iso nga ita, ugot, ti kamote ti sidaan may. Bastos at talaga dayjay a babae.
Awan respeto na iti bakit akas kada kayo. Iso asigay, Maricon. Apaam da siya babae. Pagsasawam no masabat mo. Naglaylo ako, nana. Taong tanak nila kay ko no makiapa. Ikamkit da iti pagnakman na aday siya nga ilbay. Mariknak magkat. Ngaging gaita. Saan mo pa'y laang anapakawan? Mariknayo, nana. Wan, iso asigay. Apaam. Saan ka madanagan ta suportaran ka? Tulungan ka pa'y Ay, nagbayag ka mata na nagugot iti kamutay, usang! Saan kan nga agre-redita? Taalutwa ko dahito isi daam. Nalangin ayatin nararamid mo ijay. Nagtong-tong-tong kami nga round ka ni Maricon. Dayta, ti paglayngam. Makichismis ka kadag iti karuba. Basol day dyan nga ilbay. Apay-apa basulim man na ilbay nga glaklako lang iti bangaws. No pinautangan na ta kuma. Di sana kuma nagregrig at anapan nagugogot iti kamutay. Di na kumamot nakita ni Maricon. Kan, saan kami nakapag-chismis? Anyaya, tinagchismisan niyaw. Amom lakay. Dayjay gayam nga ilbay. Inagaw na gayam jay boyfriend idi ni Maricon. Madula, minday tangay bagbagam. Iso nga ron asog-sog-sogak ni Maricon nga apaan na ni ilbay. Makaibalas sa kaon. Apay nagibalas ka ngay? Nasakit nga ron tinakam ko iti inaramid na. Saan nakapinautangan iti bangos? Pues, maam-am mo na itan. No asino ni Nana Usang adi na pinautangan iti bangos. Nakita ka nagtungtong kayo kan ni Nana Usang di talikod ti balayda. Hay, amin lang inak aramidin, makitam. Anya man ang tinagsaritaan yo? Awan bibiyang mau. Mang perdi kayo manan iti padayo a tao? Apay ay akasta ka. Man nakibiyang kalaunay. Hay, talaga maruruda kun ka. Tibiyag iyaw ti pakibiyangan yo. Di yo pakibiyangan, tibiyag ti sabalay. Ay, nadadaltan bakal. Awanin dagiti suki ta. Nay, apay nga awan? At sa balay nga may aglaklako dito barangay tayaw. Kat tidamag kaw, inayaban ka no ita ni Maricon. Jay ex mo? Si Kamag. Lipati mong day tata na palabasan. Ay, talaga akal kalabanan na taday dyan nga ex mo Amo nang aglaklakutan? Ang nangayap pala iti sa balay? Damag ko lang day ta bakal. Ay kat aglako talata Saan ta paabak? Datatiin mo na ang aglaklako iti bangos. Paabak takit din? Ay, saan na mabalay? Umay kayon kumatang, itilako da alam lamas. Kompleto da, dabangaws, tilapia, ka na duma-duma amasida. Sige na. Iwaragawag yu pay, pigsaan niyo. Ay, isobot da ita ti aramidak. Saan pa'y kat arimwarda elbe nga aglako? Sige, ayaban nyo amin nga gatang. Umay kayon, talalakatilako da ditay. Saan nakas ka nagitidado madita, nagningi na tilako da. Umay kayon, sukay. Nanausang, rimwarin da elbe. Umay da aglako. Awan gumatang kadakwadan. Taimbay naging batang amin nandito. Mayat na nausang. Nay, ay sausa. Agkudkudin dagiti agasawa. Ay nalakay. Asino pa'y nga itilakwanta? Kat gimatang damutan iti sa balay. Ay, wun nga raw. Nakitam da na nausang kan Maricon? Wow, nakita. Ni pa'y nga rod na nausang tagay ayab ti umay gumatang. Wun nga rod. Ay, talaga nagtungtong dagijay. Panagkunak, talaga na sakit tinagam ni Nana Usang ka na ta. Isuan nakikuyo ka inkin ni Maricon. Wun anyamot dagijay atat taon. Ay nalakay. Sa dino nga yan ti paglakwanta ita. Lakay,
Libren ti si daon ta. Inikanak jay gayem ko nga inayabak nga umay aglakod ito'y barangay. Kasano ngayon da LV kan Elmer? Nagayab kamatan iti kakompetensyada. Dinadaalam da LV. Isuaman man noon ti gumatang itilako da. Amangan no agrere kayon taw. Anya kong matibibiyang ko nga'y kadakwada. Makonsensya kamot iti day tangar aramidam. Kanday taw itilaglagi pam. Di ka mang pardaya, tapno nasaya at lata ti panagkakaaruba. Nagadukat asasawa mon aya. Dumngag ka ngamin iti balakad Ay ko. naing kakit iluton day ta si daan ta. Darasam tanay mabisina ko. Libre ti si daan ta. Tadamang mang tayod lakay. Lakay, inak gumatang iti asin di ta kantina. Wen, bakit? Bantayam jay lutlutwak amangan numaksat. Wen, bantayak. Kiwarum mutan Wen. Nay, napudot bakit? Agpayong ka. Ay, win gayam anya. Nalipatak mutan di payong ko. Awanin dagiti suki da Elvi kan Elmer, nana. Jay gayem ko nga inayabak ti paggatgatangan ng dagiti tattao. Nasaya at maut no kasta. Nakabalas kan kwa nana. Saan pa'y? Kurang pa'y day dyan nga inaramid ta. Nana, isuday ta umay gumatang dito'y kantina. Aywan, isumot nga agpaisaw. Nakaisam man. Ka, isumamaw. Panggapwak nga. Maricon, nanausang, adda kayo gayam dito kantina. Saan ta kasarsarita? Saan ta atal-talyawag? Wala, bayam nga agsaaw. Maricon, kumusta kan? Nanausang, pasensya kan no saan da kaan ay dagasan iti bangos. Ay, awan tinangag kaw. No kayat mo, idagasan da kain ton madamdama. Mano akilo ti order mo, aya? Awan lata tinangag kaw. Libre day jay, nana. Saan mon abayadan? Ha? Ay, libre ko na ilbay. Kunang di na nangag, nana. Ay, itay, saan ka nangag? Ngam, idi ko na malibray. Nangag kamutan. Nanausang, kunak man no saan nyo akasarita? Ay, saus, libre day to yan, Maricaon. Ha? Ay, sige man nga rod balasang kaw. Idagasan nakman iji balaymay. Uray 2 kilo abangus laag, balasang kaw. Sige, nana. Ilibrem kin ni nanausang ti 2 kilo abangaws? Wanan alakay. Ay, adalak laang ti sitwasyon. Ay, malugitan Talaga gayam nga kadwada iti dayjay Amaricon. Isumot yung bagakin ka. Iso agayam tan ni Nana Usang. Tapno awan kadwa ni Maricon. Anya? Kasta tirombang nga aramidan ta, Elmer. Ay, naturod ngamin kat ni Maricon, no adda kadwa na. Ay, Elvey, si kamot gayam. Ay, tata. Ayan ni Nana Usang. Ay, adaak dito, yumayakon, balasang kaw. Ha? Aday gatang mo itila ko da, bakit? Pumanaw ka man dito, oy. Ay, Da kami lang, tagtungtong kan Elbay. Ay, umunag ka, Elbay. Umunag ka. Ay, sige, Nana. Alaw umunag ka. Saan ka mat siguro nga agap apuraan niya? Ay, agkapi ka pa'y. Ay na, nagbanglon day ta timtimplam akape, Nana Usang. Native nga minday toy. Wingarod, Nana, maangot ko. Ato iti kapay, raman ang Ay, agyamanak, Nana Usang. Ay na, mayat talaga tiraman na. Native talaga. Kunak ka, tamagustuam. No kayat mau, ada extract, iyawid muntaon. Talaga, Nana? Ay, agyamanak Mahilig kami talaga kanila kay iti kape. Sukat, jaintad mo abangos.
Ay nanana, kastala ti biyag. Ti agkakaaruba, agpipin na ranod. Angam, jak pasukatan ti inted ko kan ka. Kan, nanausang, di mon bayadan dya utang mo kanya. Ha? Saanan? Ay, ay, kababain mo't kan kabalasang ka. Angam, agyaman na ka. Ay, nana, adalaang kayat ko akid dawn kan ka. Anya dayta, ibagam ang balasang kaw. Awan ti saan, basta si ka. Kababain samad. Saan? Ala, ibagamaw. Nagadunto pa yan ti pabor nga intad mo kanyak. Kwa, nana. Saan ka kuman ang makikadwa iti dayjay amarikon? Ura niya ti bagbagana. Di mo patpatyan. Tapuro pamirdi amin dagiti ibagbagana. Ay, uwan, balasang kao. Di ka madanagan. Mangrugi ita, taimbagam kanyak dayta. Liklika kaun dayjay ababae. Naglaing ngamin nga agparbo iti sa uday dya a tao. Isumot nga raw tinangag kao. Ay. Madi ti ugali na, nana. Siyaklaangan ti pakigaya, ma'am. Tada libre asidaam. Ha? Libre? Libre ko nam, elbay? Nana. Ngam, iti may sa kondisyon. Sika, ti agayab iti aggatang. Kasmut lang ay ti araramidam ijay karibalming aglaklako. Ipokkaw-kaw, kasjay? Nana? Ay, sige, abalasang kaw. Nalaingak nga agipukkaw iti lakaw. Ay nagsaya atan. Nagkinaawatan nana. Ay, uwan, balasang kaw. Nagkinaawatan tan. At kumatang kayo, idilako da elbel kan elbar abangaws. Nay, asino di agpukpukaw lakay? Nimot nanausang. Ipukpukaw na dagiti lako da Elmer kan Elve. Anya, kat no may matagla ko inton madamdama di gayam ko. Iso ko mati para pukaw may tanalaing agpukaw. Ay, awanan Sabalin alakaw ti pukpukaw na. Dagiti awanan bain. Nay. Mayat pa'y mati kakatawaan da. Siyak sa mati pagtungtungtungan da. Sika talaga. Tasika, tikit kitaan da. Ay, isudan ti agkadwa. Kasano ana pasamak dayta? Ay na, bakit? Nakababain ka. Anya ngay ita. Pinirperjam ni Elve kanina na usang. Ngamita, isudan ti agkadkadwa. Ha? Takunak nga roden, bakit? Di ka mang pardaya, tapno nasaya at latta, ti panagkakaaruba. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pardaya, tapno nasaya at latta, ti panagkakaaruba. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Sound effects, Joffer Basit. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.